Tala falava le whapupunga o talafou mai le siufafonga lau mua mo le nei au auli. E walu 5 tala le sala se tinai au kilani na maua ina ua ova le taimi e paka i le ka paka a Pack and Save i taka nini au kilani o Rachel o se tinai pisi tele lana whanau mai pea ma le se lau minuti o whaila na whaataunga i tutono le supermarketi na whaalua i le lua se lau se fulu tala i lana whaataunga na apiri le tina le sala i le asonga fua ma sa mawhaiona whaalea ngā ina le sala a le tina ina ua ilo i le kamupani e whaapea na si itia le taimi mo paka ta awale le vai aso taluai, mai le iwa se fulu minuti i le luai tu la ua whaatanga i ona paka i ta awale a tangata whaatau i le Pack and Save, na whaali le fio Rachel, o na ena te le iwa aiani whaailo e whaailo ai i tangata whaatau, taimi whaatulanga ina e paka i ta awale. Ua whaamawai Jackie Blue o le National mai le vaenga whaupufai, ai awai atu le party for le Opportunity Party, pe ona lipotia le le tio New Zealand. Whaailoe Blue o le tauli mai na le malo o tutongi tutusa o se mataa upuna matua le fia i lava. Ua awai atu Blue e whai mawhauwhau tua mo le Opportunity Party i lalo le taita inga fau o Blue na avea ma se tasio sui o se komiti le aloa ia mana tau salaina i le vai aso taluai ina ua whaalea o ngā ina le tele o tangi e mō tutongi tutusa mai i whalewhainga luenga i toa tele ai tina matamaitai na whaani le langolango ina e Blue o whai unga le whainga malo la tau tele whaatawa ina i le sao tamaitai ai mai se i le whaatutusa o tutongi o le aavea Blue ma whauwhau tua ia ki le wong le taitai fau o le pāti. O le party for le Opportunity, o lo tau la ila la tova ai i le whaamasinonga tonu, ma le tāua o le tutusa umo tangata. O le aawe le whaamuamua Blue i le whainga o whaalawi loa le party, mo le whainga pālo tau lumana i nei. Ua amata le whaalawi loanga o le waka a le kurahau pō i le whalemataanga i Masetone, le Aotearoa Museum, o le taimi muamua le ua whaalawi loa whaalawa i tele ai le waa, ta loa na si itia ese mai ma le vin. Na tatala loa ia ma whaalawi loa le waa i le awhi iwa se lau iwa se fulu, e pati ai le se lau 5 se fulu tausanga ta loa na sainia le whianga ingo le waitangi, o le kurahau pō na whau i le waitau o le 8 se fulu, i le whainga pāanga o iwi e tolu, o le ngati apa, mua au poko, ma le rangi tāne. O lo langolango ina malosi e le komiti filifilia le palemene le tau fia po o le whaasa o le whaonganga upenga o fesota inga e tupulanga talavau se fuluono tausanga i lalo. O le lipoti al komiti filifilia le palemene le ana whaasarala wina i le aso tofi. Ua whautua ina i fo i le whaatuina o se pūlenga tuto o Tasia New Zealand e whaatonu ina le saunga lemu i lunga o le initaneti. Lato te whaatonu ala o whaasaralaunga whaalawa i tele, whaapele mataituina o whaasaralaunga i awa malosi mo tupulanga talavou. O le komiti filifilia whaapalemene e awai e suifa i pule mai i pāti ese peitai na au ese finangalo o suifa i pule ale Green ma le Act. Lato tele i langolango ina le sao na whaonga e tupulanga talavou se fuluono tausanga i lalo o le social media. O Novema lua whelua whana pasia i le pili i Ausitalia e whaasa e tupulanga talavou ta i se fuluono tausanga i lalo o na whaonga upenga o fesota inga. Ma o le atunu mua ua la e whaamamalu le atu la fono. O lo manatu le Greens, lato te le langolango ina le mataa upu, o na e le malupuipui ai whaamatalanga patino o tupulanga talavou, i le taimi lato te whaonga ina ia lato ID e resi Tala, ma whaamaoni ai e ova male se fuluono tausanga. E tusa male toa 5 se lau le au whaingaluenga ale soifua malolo ina i Waikato, e le imawani o lato tutongi i le vai aso nei, ona o se sasi i le porkalame e whai ai tutongi. Whailoa e Helen o se tasi o le au whaingaluenga, Saia ai talafu mai se tupe mai i lana tama, e tutongi e lana paka i lingaluenga i le aso tofi, ona e o mai le tae awana nafi, e na o le lua tala sai tutonu o lana teo ngā tupe. Na ia vilina le fale tupe whaailoa ai o le a le mawhai o nalu e se le tele o ana pei mini, ona e le imawalo na tutongi, whaapea fo i le tutongi o le fale. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e whaapea o le fale tono o le porkalame o masini, e whaatulanga i taimi whaingaluenga, le mafua anga o le mawhai o nalu e se o tutongi o le au whaingaluenga, i le aso e tatau o nalu e se ai. Na whaailoa i le au whaingaluenga o le atau mawhai i o ana i le pō ana pō, ua maua tutongi peitai, e le imautinoa po o sa o le au whainga o tutongi. Sau noa Simeon Brown o le minista o le soifua maloloina, o lo o tālia se li poti mai le iloilonga o lea mataa upu. Ua whautua ina le ofiso la fonga tangata e whaonga ina upenga ofiso ta inga,
ina ia tautua nā mamatala i se tau whaavalea na whaonga ai le atau le polisilia Peter Mercy i se whaasalalaunga. Sa whaasalalauina le atau Mercy whaalawi loa i se whono tuina sao atu e whaatatau isuinga o la fonga. Whaalia le inisinia ale IRD e whaapea e le o Mercy sao lea ma ele o sao le whailonga ale o ofisa o la fonga na whaonga aina. O le whaonganga o atau tangata lawi loa ma tangata mawalulunga ini whaatau sina ma whaalawi loa i lunga le initaneti na mawhaiona ngā waile lua se lau ono se 5 miliona Tala a tangata ni usila i le tau sangata luai. E tatau i tangata o na awane i tatalaina ni links peta pe fo i mawe ese ma lato telefoni ni fe autustusia e la fo atu. Ua mawhauwhau le ofiso whela o inga e toi whaafo i maila whaatulanga ina o taawale e ui le State Highway 1 ma le State Highway 5 i le tui saute o le ven. Talona whaapau e le whainga māloa le leiba i le 10 kilomita i le itu la. O le tausanga taluaina suia mai ai mai le 10 i le se lau kilomita i le itu la. Le sawa o taawale e uia ia awala. E le ilangolango ina i le pule ngā nuu le si itia o maila i le se lau. O na talona si itia mai le 10 o ato atasi le tangata maliwai. E le ia i se tangata maliwai i le taimi o tu mau i le 10 kilomita i le itu la. Ua amata whaatalatala noanga masa ili po o whea mafuli ai finangalo tangata lautele e winga i lea mata upu. Na le mautonu le whaatonu sili o le Alcohol Health Watch ia Andrew Galloway ina oia mawali poti whaatatau i le silia ma le awheo whangupi o le Steinlager na se whaailo na whaapipi ai. O lo pipi ai le alcohol free po li tu ainga mea inu e le aise pasene o se awa malosi e ai tutonu. Whaailo ai Galloway e whiawa aini ta ia la whaatonu tonu e whaamalo si ai mata upu whaapea le lumanai. Whaalia le sui o le Food Safety a New Zealand e o ngaunga tele a fianga pe a whaaina se tangata mai i le a whaale tonu. E silia ma le lua whelima se laupusa 2 whangu awa malo si o Steinlager. Silia lea ma le ono se wheu whangu pia taitasi ua toe wala au le Lion New Zealand e toe whaafo i atu. O le pio le Steinlager Ultra Low Carb e whaatesi ma le 2% le awa malo si tutonu. Na se le whailonga ina i le alcohol free po o le leai o se awa malo si tutonu. Sauno le sui o le Food Safety New Zealand lungo le litio New Zealand e whaapea o isia a fianga e mawhaiona tau mafa e tangata e sāle awa malosi i ala tau tapua inga o na ole se o pepa o lo o whaapipi i ai. E silia ma le tolu afe tangata ni usila o lo i sa sae tutonu a o whaawa waile tau waile wao Iran ma Amerika. Ua lata i le vai aso talu o na pomu e Amerika ma Israelu Iran ma tau ia tufo i Iran ini o so whainga whaasanga ia Amerika ma Israelu isa sae tutonu. Na lipotia le matanga luenga le vai fafo New Zealand e to tolu afe se lau fitu tasi tangata New Zealand na resitala i lunga le upenga ta whailangi o le Safe Travel o lo isa sae tutonu. E au fia ile to afe valu se lau i vatolu i le United Arab Emirates, valu se lau se fulu tasi i Qatar, fa se lau ma le tasi i Saudi Arabia, se lau lua se fulu i Aikupito, fa se fulu lua i Oritana, to a fitu lua i Kuwait, to a 5 i Bahrain, tolu se fulu i Iran, se fulu lua i Iraq, to a valu tolu i Israelu ma se vaenga o Palestina, o Oman e to a tolu valu tangata ni usila o lo iai, ma Lebanona e to a se fulu wha. Whailoa le minista o le puipuinga Judith Collins, e lua vaa o le puipuinga New Zealand ua fuafua e tu ua New Zealand inina iaso o iluma, e le imanino po o fea tono le aanga a iai vaa ia, aina saunoa Collins, e leo iai se polo misi i tangata New Zealand uma, e toe au mai saunga le mo i le atunuu, ai ole ama whaiona ave e se mai tangata ma ave e isi pito nuu o loo saunga le mo. O loo fautuaina tangata New Zealand o loo isa sae tutonu, ina ia whaonga le upenga ta whailangi ale Safe Travel, e resi tala ai, ina ia whaingofi ai o na tāpena masaoni e o e se mai. Tala fō ia mai le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli.